Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, namuntlha hi ta hi kha hi live Benny Mayengani the president leyi hi nga ta hi kha hi linka na Hosi Ngomeni the post, even then from there hi ta hi kha hi like King Tshinya vantshwa mani, hey na swa kahle mani yi nga swi endla mani. Yo, so previous mi ka mi swi vhele hi ti 27 ta May hi fike hi endla e video laha Benny Mayengani se a kha a vutisa ku hey or a kha a kombisa ku hi side ra yena ku intention ya yena a ta tsakela ku va a kha twela Hosi Ngomeni the post ku hi side ra yena ma yona mhaka leyiwa. And then hi ti 28 ta May again hi vone hi tlhe hi vona, of course, hi tlhe hi vutisa another same question on Facebook where he wrote ni vutisa ro hetelela, violence or peace, as you can see. So hi fika hi nghena ndzeni ka ti-comments laha hi fika hi vona a hi suke kusuka vo tala kha ku violence kwala, as you can see, vo hlungwani kwalano, vo Mkhari, vo Dingani, n'winyi wa Gaza, n'winyi wa Gaza, as you can see kwalano, vo Hlavo obviously, vo Archie, like vanhu vo tala swinene. Tinyikosiweya, of course, ya hi fike hi vona, of course, tinyikosiweya laha hi kombisa ku ingaku hi wena u chava ku sine, as you can see ku hi side rona lani. Ya but vo tala van'wana va kha va sapota swona kwalano, ni vo Dzunisa va kha ni vona swona and hi ta n'wi rhola loyi. Okay, ya vo Mthondoli vanhu vo kha va kombisa swona and stuff like that. Vo Muyimeri vo tala loko hi cheka, of course, a va ri karhi va sapota mhaka leyo beef yi fike yi continue. A yi changi kahle because ku vuye ku va na another update, as you can see, ya ku henhla sweswiwani. Ya laha of course hi nga fika hi vona President Mayengani vhele yi fika yi tsala ku xi bele tindleveni, as you can see. So xi bele tindleveni is basically trying to say ku he had his followers, va 20 followers ku va ri yini vhele ku ti-followers vhele va kha va kombisa ku vhele ku laveni ka beef yi nga heli. Leswi Benny president is trying to say ku xi bele tindleveni, which means beef to Mr. Boss yi le ku teni, a yo confirma manje sure ku beef a ku ri khale yi ri kona. Obviously Benny Mayengani just wanted to see if vanhu va nga va ha ri interest ka beef, hikuva swona ku Hosi Ngomeni Mr. Boss a ya ha ri ku swi laveni, a ya ha ri ku swi laveni, leswi mi kuma ku i lan'wa xilo and stuff like that. So and then he wrote title album ya malembe hinkwawo. Okay, so i title ne ya malembe hinkwawo. So vhele vuye ni chekisisa ka munhu wa hina wa beef, hi swi tiva ku a tshama kha hi update hi ti-beef, Xivambu la. So Xivambu wrote President Mayengani ya malembe hinkwawo track 4, as you can see. So ni fika ni nghena laha ka ti-comments laha ni fika ni vona ku na un'wana a nga fika a swi vutisa laha va ri Nkati Chauke i beef song na, and then he confirmed ya i beef to Dlidli, as you can see. So vhele a swi confirm hi sweswo beef yi le ku teni, na loko ku ri na the-changes ta the title, the bottom line is beef yi le ku teni to Hosi Ngomeni the post. So hi sweswo a redzi mina ku hi side ra mina ni to twela mina hi ku tikombi na Mr. Boss a nga ha ri interested in swilo leswi loko se swi ya ta swi ya vavisa defense if yena maybe i hume swa straight, as stated ka previous video kha kombisa ku yena i ta ku hamba ti-beef and stuff like that. So a redzi even then se hi ya ka King Tshinya vantshwa na mhaka ya kahle swinene yi nga ku hi endleni. So ku na video vhele yi nga fika yi endla kha yi complain, hi ngo vekela nyana e clip mi twa i context ku a ku endleka yini. Eka vaakatiko va ka Mageba ni kombela mi ni pfuna ku ni nga endlisa ku yini ku hlangana na masipala wa Giyani, ivi ni hlangana na Mopani district, ni hlangana na national, hi ku laha ka Mageba vitsotsi bya ka Mageba a byi hungutani. Sweswi ku hume 10 wa ti-RDP ti yisiwa ka tiyindlu leti kun'wana to ka ti nga faneleki ku akiwa. Ku na munhu loyi a nga na 5 room i le ku akeriweni ka RDP, ku na munhu loyi a nga na 1 room leyi nga tlha a ti akela hi mavoko ma yehe, a nga koti no aka. Munhu loyi wo ti chansela a nga akeriwi RDP mara ku and as you can a ku ri complain leyi, of course, King Tshinya swa yena yona ku timfanelo letiwa a ti yisi ka vanhu va straight laha. Of course yi nga tlhe yi sungula yi hi kombisa tin'wana ti-clip hahota yi kha yi kombisa tiyindlu ta kona to fana leyi. muti lowu ni vulavulaka hi wona ni ngo wu na 1 room, munhu luya yindlu i lo ti akela hi leyiwa. So ni ta va ni kha ni mi komba ku i vanhu vangani lava nga na tiyindlu lava deserve ku va akeriwa tiyindlu na mafasitere ya fayekini kwalani hi leyi yindlu ya yena. Mara va ri koho vanhu lava nga na 5
wa tiyindlu wa 5 room a ya akeriwa yindlu munhu a ri koho munhu la deservaku yindlu a ri na 1 room a vona as you can see. And then they also showed us another one leyi yona hi nga ta focus ngopfu ka yona because yi tlhe va na update ya un'wana muti hi lowuwa loko mo langutisa laniwa hi November loko ba xidzedze lexiya xi hahlule 1 room leyi ri laha ivi va zama ku raha November liyani loko hi ku December va aka va zama ku akala sweswi va ha jeme kwala December liyana namuntlha na lowu va tlhelele va hangalakini a ku na lava tshama kona va tshama mmitini yindlu liya boya 1 room yi fayekini se ku sele leyiwa leyi va yi ake hi December ya ha tshamise sweswi. As you can see on King Tshinya, of course, it comes out 6 wa vanhu and stuff like that. So we want to mahungu ya kahle because yi update King Tshinya vantshwa about this matter. Ngo ya ka that clip hi kota ku vona ku swilo swi endlisa kwini. So video ya kona of course hi leyi. Tshinya vantshwa sweswi hi kwale ka mhani lavaya ni nga mi byela ku a ku fanele ku ve na RDP va ka va swi vona vanhu ku mhani lava va swerini mara va jikajika sweswi hi tise switina la sesi Brenda va donetele hi switina Tshinya vantshwa i ya tisa mati a tisa na swin'wana leswi a nga ta va kha swi vona swi xota kwala so van'wani vanhu tanani na ti-donation atikweni hambi vanhu va le matiko ma le handle ma doneta Mazenge ma doneta hi tikapa ma doneta hi tisemende hi ta kota ku pfuna mhani lavawa va va na kotlela ku va hlayisa vana va vona hi ku loko ku hi yimela mfumo wa hlwela na me ni mfumo ni fanele ni pfuna mfumo ya ni kuma ni ri ku fambeni wu ta fika wu tatisa kwalaya na woho ha vuya laha loko se hi tisa tisemende ta va ka mi update swa tisa tisemende loko tisa yinini ta va ka as you can see so hi nga vula tani congratulations ka va lava nga nyikeleriwa hi tlhe hi khensa sesi Brenda hi tlhe hi khensa na yona King Tshinya vantshwa of course yi nga fika yi raise this matter a swi helelaka laha vhele na mati hi vonise kha swi vhele yi promising ku mata ma kha ma yisiwa and stuff like that ya sweswi mi ni vonaku so ni laha purasi ra sesi Brenda ni le ku keka mati ni yisa le ka donation ya muti luwa ku yindlu yi faneke yi akiwa mhani lava va va na kotlela na vana va vona government kumbe mfumo mi ta hi kuma hi ndlela mi ta phecha laha na laha na hina hi ri ku phecheni va ri ku puxiwa leyi ti puxaku mfumo mi nge voni vusweti bya vanhu hinkwavo laha tikweni hina hi swi vona ku hi faneke hi mi vita ku laha ka sweriwa laha hi tlha hi sungula mi ta hi kuma hi ndlela Tshinya loyi i le ku yiseka mati na vuya ni ta tisa ti-ring force ni ta tisa va ri yile swa ku famba na so hi nga vula tani i mhaka kahle King Tshinya swa leyi mi nga yi endla ku va mi ri karhi mi phusha a swilo swo chansa as you can see mati ma fika hi lama ma vona i mhaka kahle swinene a khensa King Tshinya a khensa swinene yi fikini vhata ri karhi yi ta ku deliver ka mati a ni na mi byela ku each and every load ni ta va ni kha ni mi update hi lama mati ma le ku humeni ma vona swi kahle na loko maybe se tisemende ti kha ti ya hi ta tlhe hi update mina ni ku vona ku i mhaka kahle swinene guys lava nga tsariwa ku donata they can donate va kota hlanganisa na King Tshinya very number phone 0835496979 hi leswo both WhatsApp and calls loko ri amukeza subscribe banda kombela mi clika subscribe